Arxeolog Asan Torgoyev'tin жетекçiliginde bıyılkı жылдын 7 sentyabrında Özgön şaharынан çıgışты көздөй 65 çakırım alыстыктагы orta çoğ bazar bolgon degen malumat saktalıp kalgan çıttı öröөнü, çıttı kapçıgayına sapar tarttık. Бұл kadimki Karaşoronun soğusu. Alemi bu köprü Karaşorov'a jetpey kurulgan çıttı Jaylosu'nun köprüsü eken. Öz gezeginde mına şu yerde şu çıttı öröndür içinde çıt pazar kervender toktauçu jay bolgon degen malumatlar var. Hazır mı? Biz şu çıttı Jaylosumuzda bet alamız. Hazır kaç kilometre var? Hazır biz çıttı Jaylosuna getiriyoruz. Salem Manday'dağı taraf kadimki Karaşoro. Biz hazır Karaşoro'ga jetebey sol jaka burilip ketken çıttı Jaylosu'nun kapkalığı şu gezeginde kervender toktop bazar kılgan yer bolgon degen yerinde turabız. Alem bul jakta özön Bucak biz gelgen bucak alemi bucak aylana olsa kapkalı onday askatı olurken İlgirden soda satık boyunca dünya elleri katlagan yolda Jibek yoluna çıttı degen yer jaygaşçı. O yerde Orta Aziya boyunca en çoğ çıt pazarı bolgan. Oşo çıt pazarı bolgondugu üçün ayel çıttı dep atalып kalgan. Oşol yerden nары Ақталаға өтүп кетсе болот. Азыркы альтернативный Кытай жолу дагы ошо Ақталаға чыккандан кийин Кытайга чейин дагы каттай турган жүктөр бар ошол жерде. Илгери неме баягы жолду тандап анан кийин
tige belgili olsun için oşal yerlerge atayın bir munara sayakta kişinekey kuruluşlarda kurup o şeyden tütün bulatıp durup ondan keyin oşo tütünler arkalı bir bilen baylaşıp Baraytxanın, Geleytxanın kavarlap turganda. Elbette. Bu yerdagi öz gezeginde düşmandan korgonu üçün pazarga kelgen eldi, kervençilerdi bir koopsuzluk saktao üçün mına uşunday jerde ata-babalarыбыз tandap alsa керек. Biz mına ошол Aytılуу Çıttı pazarında, Çıttı Kapçagayında turabız hazır. Bu yerde üstünde katmar toğu. Bir tarafında su. Bir tarafında onda yolgun jayık yer. Şu yer bazar bolgun degen malumatlar var eкен. Biz hazır ошо. Hasan bir nerse görünüyor. Adıran. Jumalova ошол жерде сиздин 5 гектар баягы үлүш калган жериңиз бар экен. Arenda da. Мына ошол жерде биз бардык, көрдүк, ал жерден эч кандай биз ошо орто кылымдарга таандык, же болбосо андан кийинки 14-15, 16-17 кылымдарга таандык бир издерди таппадык да үйлөрдүнчү. Az doğru aytasın. Neme al yerde bir 10-15 yıl murda çaldı var bolsa. Mana özgönün onun arasının kışınday kışları şerde bolsa. Emiyeleken de al yerde barıp alıp bardığın bir kışın koybay taş alıp basa verişken de. Ошон үчүн азыр аерде мурда курулуш болгондугу же болсо дагы башка бир базарга тиешелүү жибек жолу болгондон кийин бир адамдар эс алып же болсо бир жайгашып отура турган жерлерди калбай калгандыгы бул өкүнүчтүү нерсе. Анткени тарыхый нерсени биз сакташты билбей талап элдер ошо кышына чейин чыгарып алып кетип калган да.
бул Акталаа жака көздөп кеткен баягы ашууга ошого канча чакырымдан кийин чытты базар башталат? Ал жолдан 1,5 километр эле. Ошо сиздин турган конушуңуз ошол жер. 1,5 километр жолдан бурулуп. Азыр ал жерде ошо илгерки курулуштардын изи калып атыптыр да. Ошондой ошончо өкүнүчтүү болуп атат да. Сиз өзүңүз толук тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүздү. Мен Мамедов Жумагул, Саламелик айылында төрөлгөм, азыр Мурзакеде жашаймын. 40 жыл элдик кызматта жүрдүм. Азырдагы Өзгөндө Данышман Асагалдар Ордосу деген коомдук бир мен жетектеп келатам. Канча жашка чыктыңыз? 78ден. Биз ал жерде кантип ошо тарыхый жай экендигин анда аныктоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну эми ошондой эмелер калбай калып атат да, баягы курулуштун издери башкалар только биздин уламыш менен айткан сөзүбүз аркылуу гана эми анан жол ошо илгерки жибек жол экендиги менен далилденип атат да. Я достаточно хорошо просто тоже, ну вот я здесь работаю это первый раз, но я много работал в лесах. Понятно, что мы на севере в Киргизии имеем, там все эти красные речки, да. Салтанат нашла этот караван-сарай, она снимала его. Ну, пятый результат, посмотрели, красивое место. Отдохнули.